ایوار باش برزین دیگل برنامه رمانو کوملگه ام به هفته جی جاردن به هورانه از پر بکیف خاشم به هفته وی روزی از به صبر سا یویدی کم کوه بکم ام فیربون هر هفته مثل بابتی که صحبتی دکن داخفن و هفته جی بابت اما نجار اما لسر کلتوره کلتور وکا سیستما سوسیال وکا نرخین کوملگه و رولما ده چکرنا ویده و کلتور مچاوا چه دیگه ام ده پروسسی دا دناو کلتوری دا چه رولی دلیزن لسر به بابتیه بیامن بابتک پر گرینگه حیانها جعالی بیجن بیردوزیا کردایتیه زیده لسر بابتی وکا زانیس نهاتیه کرن رولاوی جبو آوا کرنا نتوجی کوملجی زیده بجالی اکادمیکی نهاتیه بهرگیری نهاتیه سرسکنی بگومان دولتین دشکرد و به تایبەتی ئاکادمیسیانین و ئەوروپی لەسەر کولتورا کوردی بە شێوەیەکی ئەو کردنە هەر دایم لەسەر کولتورا کوردی سەکنینە بش ji aliyê berjevendiyên xwe ji aliyê nêrînên xwe ew nirxandine lê gelo ji bo me ev bi vî awayî kultur di roja me îro de di înşakirina netewê Kurd de divê rolekê çawa çi bilêze ew ji bo me pir girîng e ji vê aliyê ku em gava ku ser nastameya netewî dipeyivin ew pir girîng e em bi çi netewê nastameya xwe pênase dikin yani hinek hene dibêjin ya îdeolojiya me têra me dike hineka dibêjin siyaseta me têra me dike hineka dibêjin mezheba me dînê me têra me dike li ser vîya em di dîskursa kurdewerî de em li ser vîya me lihev nekiriye yani lihevkirinek tune biya min xwenîzîkirinek awirek sosyolojikî li ser kultura me kultur dikare bibe ew tiştî ku me bîne bahev ji ber ku em dema ku bêjin kultur li vir her tiştê ku ji aliyê komelgeha Kurd ve ji aliyê Kurdan ve tê kirin tê parestin tê bawer kirin tê nirxandin wek nirx rûmet wek jiyîn wek famkirin helbest dikare bikeve nava vê têgeha kulturî berê dema ku digotin berê kultur re digotin örf û adet nirx tradisyon bi rastî weke töre bi rastî ew wê gavê herkes nepîvîst bû yani nedibû ku di nav örf û adet de herkes xwe bibîne yani örf û adetên منطقeyekê bi örf û adetên mintiqeyekê din cudatir bû ê dînî cuda bû ê mezhebî cuda bû lewra bi rastî di nav esasa örf û adetan de mirov yani di wateya tradisyonal kultur da mirov dibe ku
او نتوه کو ام دخازن جی آلیه همو پیکاتین و ملتی و کملگه دخوا دویده ببینن مروفت کاره بلکی بجه کو او کلتورا ترادیسیونال تیروی ناکه لی نورمال ددما مدرنیته دا ددما آواکرنا ایدی نتوه انجی د قوناغا نویا نتوه بوینه دا ددما مدرنیته دا رولا کلتوری به هر آوایته گوهرتن مروف تا که کس به ترکیه از بجم ازنه سوژه ایدی رولا که پر گرینگ پر تاینکر نوا کلتوری دادلیزه کلتور ایدی نتنی ستاتیکه نتنی نگوهرباره نتنی وک خود بینه نرخینی وک ترادیسیونال دما نودا کلتور او تشتیه کو دینامیزم دده جواک کمالگهی دور دا ایدی نکاری لسر امبجن عرفك بپیویکو او عرف یعنی او توره به هزار سال به بیاوایی هاتیه و هر دما مدرنیته دجی وک خود بینه لورا دما نودا دما پروسسا آوابونا نتوکاری ده رولا کلتور بیامن رولا که سرکه یک آواکرین بنگهین یا کمالگه و نتویه و از لورا اوی د پاریزم نرینه که وسا د پاریزم کو کلتور دوی به ایدی تیگه که مناقشه که نقاشه که بنگهین یا روجاوا کرده کو ام دکاریبن همو پیکاتین کرد به چه به دینی به چه به مذهبی به چه به هرمی به چه به لهجه‌ای به شیروه که نو به دیالوگ که نو دینام او که پک بینن کلتورا پک بینن بیامن لوردا کلتور دکاره او رولا کو وان پیکاتیان وان آلیان دخواد بحوینه جنوه به شیوه که مدرن او رولکه آواکار جبو نتوه کرد بلیزه البته گاوا کوم بیجن کلتور دوی به ناون تیگه که ناوندی جبو آواکرنا نتوه و کمالگه تا گلو پروبلمی بی تنه گاوا کوم تنی یعنی کلتوری بکن یکانه سرکه تاینکر یا جبو نتوه و کمالگه بله پروبلمی بی هنن لی پروبلمی بی نه او پروبلمن کو اگر ام براستی وارگه که جواکی یا دیالوگ یا به اخلاقی اتیک به دیسکورس که اتیک ام پیدا بکن ام دکارن او تندنسی بی خراب نینی پیشیوان بگیرن قصد من چیه مثلا ام بجن من تایبتی و داویه او چند سالین داویه لسر نتوابونا هندستانی گلک سکنم ما گلک لروجاوا مدید یعنی تایبتی مثلا نتوابونا آلمان داجی رولا کلتور سرکه یا تایبتی آلیه فلسفه و کمانیزم ببورن استتیکا یعنی هنری ده aynı تش نه وکه فلسفه لی ام بجن وکه دانس و رسم و رولکه پر گرینگ ده آوابونا نتوه او کده نتوه هندستان ده دلیزه او رسم و دانس شی طبی گریدایی به او که به دینوانی که بناره یعنی او رسمه او سمبولا و که کلتور او کریه که دما نودا دجی متنگکاری دجی کولونیالیزم تکوشینا دجی کولونیالیزم زیادتر رولن مزن رولن سرکه لیستیه که
جبو هوناندنا نصنامه هندستانی دا اوک لیستنه یعنی رول لیستنه لی البته لور گریدایی به کمالگاه یعنی نتوابونا هندستانی دا پروبلمه که دن درکتی ortaya کو اوجی جبر کاستایه یعنی سوسیولوژن هندستانی او گریدایی به کاست او پروبلمه به کاستین ای او دیکن گریددن دبجن کویا 200 ساله ما باش به کلتوری دوارگاه کلتوری دا انشا کردن نتواقع ما دست بکریه لی ما او پروسس ما تمام نکریه جبر کو براستی پلورالیزما یعنی نوکویا نو کلتوری دا کلتوری ہے نوکویا کلتوری ہے جبر کو او مسئله کاسبون و ساکریه کو کلتوره که جوان لسروان سردست ببه بله او ویا او خطری هيا قالوا دناب كردادا خطريه كي اوسا هيا يان تنا يا حيانها ددما ما يا نودا از بحثا ببرسكي داويه بكم دما ما نودا از دبجم د ديسكورسا ما يا كرديتي دا گوتارا ما كرديتي دا جتشتكي اوسا ام بترسن حيانها وكا سوسيولوج خطريه كي اوسا یا راستی نابینم جبر کو ادی دما عشیرتی اگر عشیره که ام بجن ترادیسیوناوی یان اوقاوی لسر ما بهاتا فرض کرن الی دبکو کلتوراوی یا به عشیری به ارمی دبکو پروبلمه که درخه یعنی جالیه که خواه به نتویتی ایدنتیته پیناسکریه جالیه دنجی او کسین کو نجوی عشیرینن کارن او قصد پی انتگره نبن یعنی پروبلمک لور کار درکه یا راستی پروبلمک اوسا از دناب کرده دا نابینم اگر حوالی من ازیدی هبن بلا او بکن اگر ازیدی تیجی براستی ببایا سردست به نتوه کرد یعنی انوه کرد خواه پیناسپی بکرانه بلکه او پروبلم کاسبونی دور دا بهاته لی او خطری چه مخابن بلکه به قرکرنا به سرگن کرنا به تسیر کرنا ارمنیان دناو کمالگاه کرده ایرو نه تندنسکه خورده جالیه دن گاواکو ام لسر کلتوری پیون از یعنی چند دقیقه بله این وقتی من چکیه جبو به بابت ام از بس وصاد فکرم کود مسئله کلتوری دوی ام زیده ترجی ایرو شوندا درخن پیشیا ایدئولوژیان سیاستان تشتن شروعکرنن مذهبیان جبر کو مسئله کلتور وان همویان دنوا خودت کاره بهوینه یعنی سیاست شی دکاره بکوه نوا تگه کلتوره بگومان اوجی شویاوی کلتوری هیه چکرناوی ده ایدئولوژی جی دکاره بچاسه که فلسفه جی دکاره زانیستین اوچی دکارن her tiştin kuca aliye kurdan ve te kirin te hazır kirin te çekirin ev tiş beguman kultura kultur em zamanı medaz yani karım çantçı evkim brasti mesele çant de zamanı kurdi da teru tji ev sosyolojiya kültürü diyar dike yani evki xada kultura gotuna kultur jive aynı emin em bi Kurdî da çawa çand bi kartînin ev dike lê ji ber ku di sosyolojiyê de weke kultur hatiye evkirin ez tercih dikim evkî lê axaftina xwe de tabii ev dikim ku di zimanê Kurdî da çand û kultur bê ferqiyet kare veke sînonîm be bi rastî ji ber ku
همین واتیده همین واتای کلتوری ده کلتور دا چی هیا کلتور دا دینامیزم هیا یعنی چند تا جوس هیا تو چینی او رادبه برزدبه اوکتبه مثلا کلتور د جیانی دجی یعنی وکا تشتی معنوی تشتی روحی تشتی نرخی رومتی هر وصايا يعني كولتور هر ديناميكا مرو قوا دنيرا وكا خوا دمينا لي يعني وكا ستاتيكا نجوهر بارا لي ياراستي كولتور هر ديناميكا و ديناميزما جبو او كجددا جبو ناسنامايا جيت كاربدا جبو نتوايا جيت كاربدا يعني او ستيروتيبين كل سر كردان بيجن يا كرد ام بيجن وصانن يعني وكا تشتكي ام بيجن كرد شروانن كرد طولهل كارن مثلا ناموس دا نزانم تشنن او تشتكو ونزانن تش تصور لسر كردا جبر هن نرخن كردي تك لسر كردا تي او كرن وبتايبتي رولكي بر خراب كرجي لسر ما لسر نصنما ما جبر نفسيتها ما شخصيتها ما دليزا كو كولتور نجد استيما كولتورا ما بخوان نجد استيما تي شروع كرن تي تشكرن درايا قشتي دا زيدتر جالي دجمني كرداوا وكا ديسكورس وكا كولتورا كي خراب وكا كولتورا كي öteki يعني ايدن تي اوا كرن تي تشكرن لورا از وان شخا او برنامج پیشین از من رولکی وسا قناعکی وسا تایبتمندی کی وسا من دای جواب برنامه من این پیشین از پروبلما یک به یکو داتینم دی او پروبلم او تیگه وکرینه ام بروجان بمهان بسالان بلکی دوی ام سروان بپیونج برکو او بابتین کو از داتینم لبر آنا دست بیدکن یا راستی دنا چه سیاست کردی دا چه مخابند روشنبیری و اکادمیسیان کرداجی زیده لسر بان نهاتیه سکناندن. جبرکو گریدایی به دیسا به مسئلهیه از بحث نامه که بکم جبرکو من دست بکی داجی گوتی بکو یعنی از بابت که سر بابت که او دیکم وکا ناوند تما و لی گریدایی به ناوند تماجی پرسین کو هنن از بکم براسی گلک پرسین دن هنن از برنامه دن دا از وانا سروان بسکنیم لی پرسکی کو به هفته حواله که من نزیک زازا کرمان چه هاتیه پروبلمی که گرینگل علاقه به بابتی هست yani levra بکم از سرنامه نخوینم نامه به ترکیه و سوسیال مدیا دا لسر به هاتیه گنگشه کرن از به کورتی نوارو قوی بیجم yani بچک رخنال دجی سیاستا و روشنبیریا کورت ایوکو بحثا نتوا کورت دکه و دبیجه کو ویا امبیجن علویین ما ویا زازاین ما ویا درسیم ناسنامه درسیمه دوی ام آزادی بدن حق بدن وان فرقیاتان کو او سرخواه چاوا دخازن او سابقن دو مسئله سیاست داجی ترجیح خواه چاوا دکن بلا بکن بگمان گوا کو او حوالی من ویاج من رجا کر کو اثر ویا فکر خواه بیجم من جرا بحنکی بلکی بچک یا ما راستی های دو بحنکی ده من گو او مسئله زازایه علویه بلا او مسئله دناو خدا چاره سر بکن نحقی منه از جوارا بیجم نحقی یکی دنه جوارا بیجا چکه لی مسئله پر گرینگ جبر پروسسا نتوابونامه پر گرینگ جبر پروسسا نتوابونامه براستی دناو حوالین می کرمانجا زازایه داجی هن آلین او کما داجی او ریا حق و علوی و وانداجی براستی اندیشه که هن گنگچین کل سربان به وان سربان تکرن لی از لبر تشتکی بیجم یعنی تشتک خازم بیجم او مناقشین اوسا هر ترجیح مروت کاره بین روژه و بپاریزه
siyasi jî parêze. Lê divê em rastiyên xwe bibînin. Yani rastiyên mintiqa xwe, herêma xwe, rastiyên ku me weke dîrok me heya îro me jiyan. Îro devleteke heye ku heftû heft millet digotin ji heftû heft millete vê daviya anîne 20 milletî evên din ji holê ra kiriye. Kultur û dîn û mezheb û neteweyan û kêm neteweyan ji holê ra kiriye. Tiştekî ku berxwe de dayiye ku homojen bike devleta xwe, bike tek netewe, di vî tiştî de jî biqerare pir bi înate viya ji xwe re pîroz dibîne, viya ji xwe re veke misyon dibîne. Di anayasaya wan de nikarî viya bînî rojevê ji bo pêşniyar bikî ku ev ya were guhertin. Divê tiştê de eger em bêjin devleta Tirk herê biqerar, herê bi înat, mesela çi de ye divê em bibêjin ku ew tek netewebûna xwe. Ew dibêjin hezar sale em divir me ewa gelekan ji holê ra kir, hindik maye em ê wan jî tewam bikin. Aliyê din de jî çiqa li ser vî zilim û zorbetî heye, weke proseseke sosyolojîk, prosesa netewebûna Kurd heye. Yani çiqa zilim û zor jî hebe. Ji holê nikarîbûn rakin. Yani vê davî jî di mesele ewkê de jî, mesele çareserî û aştî de jî, mesele ew bû. Gelo em dikarin Kurda weke etnik grupekî dîzayn bikin yan na? Temsilciyên Kurda jî erê gotin. Werin fermo em hazirin em bibin grupekî etnik çi xwaste devlet ji wan? Ew ê da û li ser vî li hev kirin. Ku ji milletê Kurd, ji netewaya Kurd grupekî etnik dîzayn bikin. Li hilbijartin danîşan kirin ku çiqa ne ji wê jî be, ne bi zimanî wî jî peyve, di ew temsîlê de Kurd netewebûna xwe dibînin. Kurd diyar dikin ku neteweyekin. Tenê ji ber netewebûnê parastina wî dikin. Ji ber neteweyetiyê. Ew proses heye. Prosesa çi çawa bêjî bêje, navê wî çi bikî bila bike, bila navê wî bikin dijê Kurda. Ew prosesa netewebûna Kurd ji holê ra nebe ji ber ku Kurd milletekê kevnarin. Kurd milletekî mezin e. Kurd ne milletekî grupekî etnik e ku ji xwe grupekî etnik baya Tirk ew qasî ne dihatin ser me. Ya divê em fam bikin. Prosesa netewebûn heye. Tu nikarî li mintiqa Roşkan ya berê ya mintiqa min e. Emerata min mîrektiya min 1000 sal parastiye. Lê hatiye dîtin ku ew ji bo min ne rêzanî bû ne rê bû. Diviya bû ez rojkanîbûna xwe digel Erdelan, digel Botan, digel Dersîm, digel Koçkirî, digel Soran, digel Behdînan li hev bikim û ez konfederasyoneke awa bikim. Min ewa nekir. Îro niha ji min re piştî ew qas tecrübeyên me multikulturalîst û postmodernîstên me, liberalên me û demokratên me dibêjin ku werin em dîsa vegerin dema ya Osmaniyê. Erê ev ferqiyetê me heye. Kîjan siyaseta Kurd heya niha? Herî muhafazakarî wan, herî neteweperestî wan, ez ê bibêjim. Kîjan siyaseta Kurd heya niha gotiye ku em ê ferqiyetan ji holê rakin? Em neteweyekê em unîkal dixwazin weke ya Tirka. Kîjan siyasetê herî tûş ê konservatîv ê muhafazakar heya niha tiştekî wisa nebûye. Eger tiştekî wisa çêbûbaya li başûr imkan heye derfet hebû ku herî hindik leçeyekê bikana zimanê resmî. Tendens hebû hin entelektüelan de. Lê ji holê rabû. Îro ji aliyê kîjan Kurd ew tiş nayekin. Kurd bi pêkateyên xwe, bi ferqiyetên xwe,
فرقيتي خو هنا وشانس ما اوكو دبي بروسيسي دا نتبابونا ما د سالة 19 دا تمام نبو د سالة 21 دا قاوكو ديمقراسي ليبرال بون بوست مودرنيته مولتي كولترالي فرقيات حقيوان او كيوان هي دبي بروسيسي دا اوه اگر خب بپاريزي خوازي خب بپاريزي دبي بروسيسي دا تنيت كاري خب بپاريزي نخواج آلیه دولتا ترکو دایه پیشیاخه که هر کسی بکه ترک او بسرکم لبر تشتکی دنجی تخازم اوجی لسر گوتنا کرده گوتنا کرد من لسر گوتنا کرد من جلک لکولین منن من تاریخ سوسیولوژیا و گوتنی من اکتری گوتنا کرد مالت چه اتنیک گروپ نینه گوتنا کرد مالت تو کرمانجا یا سورانا یا زازایا نینه گوتنا کرد تام وکا جبو نتوی گوتنا که نتویه جبو نتوی همو پریکاتین کرد هاتیه کرن و مسافه ما جگوتنا کرد بو کرمانچی بو کرمانچی بو سورانجی بو گورانجی بو هر کسی ده همین مسافه ده او شبقه مایا او شمسیه مایا او سیوانه مایا نوکا گوتنا ترکه ترک گوتنا که اتنیکه تاني تركان تكاره بحبينا قلت كردان نكاره بحبينا شوا ازي دبين فرقيات تتنى تو اشيت عين درجه او كي مي شوا مساله ويروجي ما بحث لوزان يكر مساله لوزان حق دا azınlığan ji azınlığın hatta Ruman, Ermeniyan, Yahudiyan gotun ya eğer em civara bejin azınlık hun dibin ikinci sınıf vatandaş. Em naxazın hun bibin ikinci sınıf vatandaş. Levra varin ev çirok azınlığı em cihole rakin. Hun bibin eğer em çirok azınlığı cihole rakin hun ci vakme ve bibin birinci sınıf vatandaş. Ango Türk. Ev feilbazi, ev sosyoloji, ev paradigma براستی وکا چه دبیجن او پول مت اویکو وکا او دیکه همو تشتا دخدا دیگه وزینه او اسیمیلاسیون او سیاست پارادیگما یا تک اولوس لهمبر تک اولوس یک alternatif tanımaya. Hayana hadi gotin ya İslami ev bakın belki Kemalistan belki Cumhur ev terkebe belki evindin liberal multikulturalizm nizanın postmodernizm falan. Katiyen ev alternatifana derketin holeku hamu qaşo alternatif. Ev de mesele tek neteve bunda hamu yekin. Evet çağı Veçağı hemû ev azınlığan, hemû evin din tek çare civana dibine. Jiber ku tek Kürt mane kuhe liberxadıdır. Ve listika tek neteviyetici eğer hüneka xirab bikin ve listike fakat Kürt. Levra herkes neveka siyaset ve ideolojik dibecim. Gava ku dava kirna Cumhuriyeta Türkada, netevaya Türkada me em çava em hemû bun Türk. Disaya viyada ev bun netevayı usa Cumhuriyeta van çebu. Eğer anaha alternativa ve Cumhuriyeti ki bixaze, vek demokrat, vek liberal, vek hın Türk'in ku bitaybetiş ve çılgın buna Türkayeti acizin, yek alternatifaya, Kürt buna. Multikulturalizm alternativa tek neteviyetiye nine. Bilakis hizmet avi dike. De şartın Türkiye'de. Levra es vak miroveki ku dvanç prosesa takip dike u teorik de servi kar kiriye ez mecburum ve hişyariye bidim. Le davida herkes evki xwa, fikri xwa. Yani ez jmenteku valla ez mirasa
روشکیان بردوام بکن امارت که من میرکتیا من منطقه بیتسی هبه با وکالی من به هزاران شهید دان نبه او کرنه شرفنامه دی بیجه دی قلعه بیتسی ده چخص که هنن جبو پاراستنا روشکیان او قص او ملت شهید دایه از بکنم لی اوی چه کاره بکه چه کاره بکه سرهلدانا ملت سلیم 1914 ده قوا کو جهیزانی در کتن کو امی بیتسی خلاص بکن دیسا امی او که خبری بدست بخن دانی چی دگود؟ اما ایشی ما تانی خلاص کرنا بیتسی یا دا ایشی بیتسی چاوا تانی خلاص یعنی بلی او دم پروسیسا نتوابون او قناغی دابون لی ام ایرو تکارن بیجن والا یا منطقه روشکان بیلن حالی خدا او چاوات خازه و سابک منطقه بوطان بهلن حالی خدا خاز زازان بهلن او بلا دردی خواب بخواب دولتات الکچاره سر امزانن اگر اوسا امی ما بيرو جد مثلا لوزن ده ما جو دولتين او كولونيال ما پرچکرنه یا راستی پرچکرن جدستی مایا پرچکرن ده ما کو ام هی نکارن لسر کلتوره که لسر نتوابونه که لسر او که ام هی لهوه که دا گوتنه که داوی از او بکیم جبوه مسئله کردبون جبو her kesiye tekela çi grupeki denine prosesa netevabuna Kurd de sesala 21 da domdike he tamam ne buye şans sema heye ku be jenneteveyn cudatır be demokratik u liberal او که خواه نرخین نهایا مدنیت دنیای به حق انسانا به حق فرقیتان حتی به حق مروف تا که کس جبرکو او نتوین انوتر ایکو هاتنا چکرن دوردن نه حق جنان هيا نه حق مروف تا که کس هيا نه حق فرقیت هيا ام دکارن نتوه که براستی ببه درس و میناک جبو همون نتوه انشا بکن و اوشی ببه سدما دمونتکرنا او نتوین کو به رنگ که خراب هاتنه هوناندن جعالی دولتین زوربه به رنگ که هونن اگر نتوه کد به رنگ که دموکراتیک ببه انشا کرن براستی اوی ببه سببا روخاندن وان و دمونتکرنا نتوی ببیابای ولی هبلنو از باورم به مسئله ده من او که خواهر انا ها از بحثا تشکی کرونا ویروس بکم کرونا ویروس کو علاقه بی ببابت من هیا کرونا ویروس تجی بله اگر پرسبن فرمو نشان بده بری کو از دست به بابتا کرونا ویروس بکم از ور دفکرم که کرونا ویروس شی گردایی به بابت همین بله پر سکی پر دجیدایه یا راستی دا آخافتنا من ده هیا هبو لی از وکا بابت که جدا مجاره که جدا لسر کولونیال شعور و دکولونیال خوناسی بابت که منو سهیه دور ده از دکارم باشتر برفرتر برساته برسوی بدم لی از آنها بجم کو باندور جی تحمینا ما ویدتره چی مخابن نفشن ما هنن کو کلتورا خا نبه خسریا کلتورا ما بررسنیا کلتورا ما لی به چه آوایی به دیسکورسا دولتا ترک دا کلتورا ما هاتیه پیشکش کرن خواه ده حساب و کلتوره دا چه دکن ناسما قپه به وی حساب ده ناسکن او جی bunzanın bir Türkiye radibin ötekileştirilmiş lik yani o rengi ki xarab
نرخن ما سمبول ما قهرماني وجوان را حمو خرابن حمو جري دركتنا حمو وكا شيطان وكا دجال وكا اوكن وهون حسب بكن جيكي وكا شيخ سعيد دجال قلتنا كو جرويه في نور دباره انسانه كي وسرا اوكرنا ايرو قالك انساني ما كولتورا خا بشاويت لي طبي تسير زيدتره مثلا بدن فولكلور كرديه بكن يعني فولكلور كردي او رقص كردي دما خدا بشوية وكا تياترو دهاتن ليستن تبيرا من الزاروكم هي وچاغجي هبود باجاري مدا حكومت انها جالي يونيفرسيتي وان اليس ناوندين سانات يا كرومي وان devleti وزارت kültürü nif Türkiye nif efeyi nif Türkiye tenevkrin u pe evdikin müsabakayın namneteviji yani evkiye debejin ambejin folklor ekibiya Diyarbakır'ı lete de Diyarbakır'ı ambejin 3% kültür maya yanma nemaya emkan. Brasti az peyser ve hamu aliyen kültürel müzikeci az liber tişteki bejim yani mesela niviskarın mey ku Kurdi dinvisinin بسدان هنه اكو ادي دنويسين ل de برهمي واندا وجاء نتبي تنا وجاء كرديه لوجاء نتبي قناغه كي كو حيا وچاغه همون نرخن ملت بونه اودكن جنوه شروه دكن لگور برجوندين ايرو يا كردا قهرمانين ددن ناس كرين سمبولا ددن ناس كرين تشتين هاتيه جياندن جنوه شروه دكن هون ودا دخينن دناو او نبسكاري مدى البت كانت ناو هانن كو بيغومان اسكارن بيجم او وجهكارين نتوينا de vaka de اوكا جيگر خويندا وكا حاجي قادري كويدا وكا خانيدا لی یاراستی به داوی نویساندن کردی جروجا و نتوابون کردی پردور تبیکو به کردی دنیسی yani ev ne mecia evkeye بله اوجی بابتا هری اوکیه هری yani sereket dve be problema ahaftının ma yani gelle kültür henin ekul serme malmuna em bejin kültüre feodali heye kültüre tradisyonali heye kültüre İslami heye kültüre ev dinin mezhebin din henin beguman Kürt دیروک کیوی گله کی بسالان به هزار سالان هیا او قطی ام بجن وکا اساس kültürün اوکیانن او تشتي كو از بحث كم يعني وكا ويجايا نتوي وكا كولتورا نتوي او كولتورا كو كردي خسر بقال فلسفه كردان دقال نيرينين كردان gel helvest u famkirinin Kurdan eku disalan de nehatiye guartin eku disalan de brasti vaka gevherek xweparastiye divê ew tiştên ew nirxana ji aliyê wêje û kultur kesên entelektüelê dema me ya niha de جنوه بين شرووكرن جبو دما ميا ام نكرن بيجن تشتكي كردي تشيروكا كردي برباش مثلا شيبونا كردان كردشاوا هاتنا دني ميتولوجيا وان افدكان بحث كه لي اس عجب ماي دمينم حيانها مثلا جناب نويسكارن ما يك نويسكارك درنكت جبو زاروکن کرده چیروکا کرد چاوا چیبونه ده فیردوسی ده شاهنامه ده هیه ده شرفنامه ده هیه او که ده هیه ام نوروزا ده بیجن او که ده بیجن
وەکە bi wêjeyeke nûjen ji bo ku zarokên me yê Kurd dikarîbin wiya bixwînin û viya bikin esasa nasnameya xwe tune. Belê çîrokên zarokan pir hene, çap bûn, bela bûn, lê ew ne çîrokên me ne. Ji wan hin çîrokên ser Kurda ku hene, ji bo bi çavên zarokan hatine nivîsan. Erê memozîne, erê siyabendê Silîviye, ew ê nizanim çi ye, lê bi çavê ew kê nûjen nehatine nivîsandin. Divê ew tiştana hemû divê bi aktorên nû yê dema modernîteyê divê bên şîrovekirin. Bêguman divir de baveriya min herê mezin, herê girîng li ser muzîka Kurdî ye. Muzîka Kurdî rolekê pir baş dileyze û ez hêvî dikim ku ji îro şûnda jî wê baştir bike bileyze. Evan ez ê behsa koronavîrusê bikim ji ber ku mesele guhartina kulturê de tiştekî pir esasî ye. Ew mesele koronavîrus çawa dest pê min bêguman bala xwe da hin tişta, yanî eleqeyê yanî nexweşiya mesleka min. Em bêjin sosyolojik, ev ê çawa tesîr bike, ser çi tesîr bike, çawa be. Destpêkê de tiştekî pir balkêş ji bo min di mesele koronavîrusê de dîn û mesele koronavîrusê. Li Bulgarya yekê ortodoks, dîndarê ortodoks derket ku got ku ew mesele ji aliyê Xwedê ve hatiye kirin. İnsan ji rê derketine, ji rêya rast derketine, divê herin kilîseyan û ewkan, camiyan divê perestina xwe, duayan ji Xwedê, efwa xwe ji Xwedê bixwazin, ta ku Xwedê dikaribe wan efû bike. Ew mesele koronavîrusa ew kê heta dijî ew kê derketin ku ji bo eydan de û ewkan de kilîse, devlet dixwast kilîseyan bêgirtin, ew nehêştin ku kilîse bên girtin. Ez çima behsa wî dikim. Hûn zanin di dema İmparatoriya Osmanî de taybetî de alemê İslamî de dijî vîrusan, dijî wa felaketên bi vî avayî tedbîr nedahatin girtin. Hemîn konsept. Digotin Xwedê ew kiriye eger tu tedbîrê bigirî tu dibê şîrîkê Xwedê, yanî tu xwe eyarê Xwedê da, tu ew kî xwe Xwedê da. Divê tedbîr neyê girtin, divê Xwedê zane çi dike, Xwedê ji me re ders dide û divê em efwa xwe ji Xwedê bixwazin ew. Heta wisa bûye ku di dema ku seyyahek, tacerek, misyonerek, dîplomatek ji rojava diçe İmparatoriya Osmanî yan jî alemê İslamî ya kîjan deverî ve bi mehan belkî bi 6 mehan jiyana wê di karantînayê de derbas be. Di navan de nivîskarên mezin jî hene. Yek ji wan nivîskarekî Swîdî ya êku min behsa wêjeya zarokan kir, êku nivîskarê wêjeya zarokan. 6 meha li Balkana de maye. Gavê di karantînayê de. Cara ebil di dema 1516 yan 17 dema ku Osmanlî diçin Şam fetih bikin, Şam werbigirin. Qîrek vîrusek derke, vebayek evkekî derke ve evkê bi hezaran însan pê dimirin kiravantî. İdrîsî bi Sîpê re ye, bi Yavuz Sultan re ye. Yavuz Sultan re dibêje ez dema li Bulgarya bûm, ew nêzîkî 2 sala aynî ew ciyê ku ew dîndar daxafta. Li Urmaya bi salek û heşma tiştekî wisa, tiştê xwe li vir nivîsandiye gelek. Dibêje gava ez di Bulgarya, yani dibêje di Rûmeliyê bûm. Min dît dema vebayê de di vîrusê de kafir bi tiştên kîmyavî işte civak û tiştên evkî civakê kîmyayî dibê derman jê çê dikirin û pêşiya wî digirtin.
Evin alem û dîndar û ki biyawuzranin dijî İdrîsî Bîtsî xeber adidin. Dibên tu şixa mecusî, tu ji rê derketî, tu şixa tiştê wisa dikî, tu nizam çi falan filan. Yani eklê kafiran. Lê yawuz dibîne ku leşkerên wî tê kuştin. Yani leşkerina min. Yani nikare feteh bike. Dibe ew tiştek ku İdris gotiye gu ew bikin qenebet tenê ji bo eskera, leşkera. Ew dikin tedbîr digirin bi vî avayî bi rastî tesîra wî jî çêdibe. Lê ew xeberdan dijî İdrîsî Bîtsî ew dibe piştî yawuz dimre, piştî jixwe İdrîs dimre, İdrîsî Bîtsî dimre. Ew mesele ji li Osmanî de tê ji bîr kirin. Heya sê sala 1830 vêgavê yekî Cezayirî Ereb berber ew kê ye berpirsiyarê tenduristiya ya Osmaniyê, polîtikaya Osmaniyê. Ew veva ku dokument arşîwan ew dike dibîne ku dema xwe de Yavuz Sultan ya gotina İdrîsî Bîtsî kiriye tedbîran girtine waya viya veke ji xwe re referans ev dike, pêşniyarê Sultan dike û Sultan qabûl dike ji wê çaxê de Osmanlî û İslam dest pê dikin dijî vîrusan tedbîra bikirin. Waya îro vedît îsal di vê vîrusê de wisa bû ku Kabe cara yekem Kabe hate girtin ji ew kara. Yani êdî vîrus ew qas xeter e û mirov divê kultura xwe jî li gor dema biguhirîne. Ez aniha dibînim ku li Diyarbekirê bi rastî vîrus ew bûye, vîrus pêş dikeve. Ez qet hêviya min ji dewletê tune ye. Ew dewlet yan jî ew mentalîteya ku bi şev bi rod di paşderiyan de münaqeşeya em çawa pêşiya bilindbûna rabûna demografîk ya Kurda bigirin li çareyan vî digere ez qet hêvî nekin kirdino ku ev ji bo li Diyarbekirê di nav Kurda da vîrus belav bibe ew tedbîrên efektif tedbîrên bi bandor vê bigirin. Tedbîr di destê we de ye. Tedbîr ji bo we, ji bo malbata we û ji bo Kurdistan. Her Kurd ji bo Kurdistanê pêwîst e. Her Kurd ji bo mirina her Kurdê kêmasiyekê mezin e ji bo Kurdistan. Levra ez rica dikim, tîka dikim veke hewkekê xemxure ve. Li hember koronavîrus. Hêviya we ne ji devletê ne demû dezgehên din. Ji hêviya we hûn parastina bikin. Kurd refleksên pir baş nîşandan bi taybetî li başûr. Em çixa kultura me de tiştekî wisa ye. Em refleksên baş û dema xwe de nîşan didin, tiştan zelal dibînin. Lê tiştekî dem kultura me de heye. Ev hewalekî berê demekî pirsî got kultura Kurda devlet çawa ew kiriye. Çawa ew kiriye guherendiye. Erê ez diqedînim hevalno yek cümleyê min maye. Yek hevokekî min maye. Vurdum duymazlık xemsariya şi'ra kolonyala ku ketiye nav Kurda. Vurdum duymazlık dibêjim ji ber ku ew têgeha kolonyal e. Em refleksa me baş e, zelal dibînin dema xwe de lê paşê em vurdum duymaz dibin. Ew vurdum duymazlığê ji nav kultura Kurda ji wan mentalîteya Kurda divê em rakin. Hûn ji bo xwe, ji bo malbatê xwe, ji bo Kurdistan pêwîstin, rîcaya min xwe biparêzin, xwe miqayet bin, heya bernameyekê din bimînin di xêr û xweşiyê de êvar baş.